Selamat datang ke Notapis, saya Natasha dan seperti biasa kita hari ini akan bincangkan semuanya tanpa tapis di Notapis. Tapi sebelum kita mula podcast hari ini, jangan lupa ikuti berita harian di platform media sosial di Facebook, Instagram, TikTok dan juga Telegram supaya anda tak tertinggal episod terkini. Jadi hari ini kita nak explore the realities di sebalik keputusan pasangan. Nak ada anak atau tak nak anak, atau nak berapa banyak anak. Jadi kita nak explore behind the scenes of membesarkan anak di Singapura hari ini lah. Jadi bersama kita hari ini adalah bapa kepada 5 orang anak. 5 orang anak tapi number 6 on the way. Encik Ramdan, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Selain itu kita juga ada Cik Siti Hadijah yang awal-awal dia dah tahu dia tak nak anak. Itu adalah menarik. Nanti kita dengar dengan lebih lanjut ya. Apa khabar Hadijah? Khabar baik. Dan selain itu kita juga menjemput Cik Suhaili Saad, seorang pekerja sosial kanan daripada PPIS. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey, so saya rasa topik hari ini agak panas dan menjadi perbualan ramai ke belakang ini. Tapi untuk warm up sikit, kita mula dengan icebreaker lah. Boleh Boleh. Okay, icebreaker dia, saya nak tanya semua tetamu di sini, kalau awak pernah alaminya, boleh angkat tangan. Me, macam tu okay. Jadi saya rasa soalan yang pedas yang kita selalu dengar ataupun variations of it adalah soalan dia adalah bila lagi? Bila nak ada anak? Bila nak tambah anak? Ada tak? Ada. Hadijah tak pernah Saya kepada calon suami. Oh, dia punya permutation dia lain sikit. Okay. Mungkin untuk Ramdan lah, I'm pretty sure soalan yang you menerima adalah bila nak tambah anak kan. So reaction dia macam mana dan siapa selalu yang tanya? Dia not really towards bila nak tambah anak tau. Bila nak stop ada anak. Bila nak stop Okay, soalan dia lain sikit. So bila orang tanya you soalan tersebut, selalunya reaction you macam mana? Tengok pada keadaan. InsyaAllah lah. Senang. So kalau hari ni saya tanya awak punya reaction macam mana? InsyaAllah tengok macam mana. Dia macam tu. Macam itu je. Alright. So untuk Khadijah pula tadi you mention you punya soalan tu berlainan sikit. Dia macam bila nak cari calon. So to that soalan selalunya you punya reaction macam mana? Kalau ada rezeki, dapat. Kalau tak ada, no need to rush lah. Betul tu. Siapa yang tanya selalu soalan-soalan macam ni? Makcik membawang. Makcik membawang. Take a chill pill, man. Jangan streskan Khadijah lah. Saya dengar soalan tu pun saya akan stres. Tapi tak apa. I'm here for you. Macam makcik, stop it Okay. Mungkin daripada soalan-soalan seperti ni lah. Daripada apa yang mereka kongsikan. Soali mungkin you boleh kongsi lah. Adakah soalan-soalan seperti ni dia macam serious enough tak untuk menjejaskan seseorang tu? Mungkin sekarang mereka macam tak apalah, ada rezeki. Tersenyum kan? ketawa. Senyum ketawa. Tapi deep down inside macam mana? So biasanya soalan-soalan ni dia kadang bergantung pada keadaan lah. Kadang-kadang ada yang dah biasa sangat dengar, jadi tak ada reaksi ataupun emosi tak terjejas. Tetapi kadang-kadang ada masa tu bila dia dengar soalan ini, mentelah lagi kalau soalan tu dah diulang kali atau kerap kali tanya, akan menjejas emosi. Sebab kita pun ada dengar kadang sama ada soalan bila nak stop ada anak ataupun bila nak tambah anak, ianya sampai menjejaskan dia punya keinginan untuk bersosial. Jadi saya tahun ni saya tak nak air raya sebab asyik makcik-makcik tanya bila nak kahwin, bila nak ada anak, bila nak stop ada anak. Jadi itu yang kita tahu dia dah tahap I had enough. Jadi macam that's the thing kan. Some people kata macam ataupun berkongsi macam kita bergurau je ataupun is point of conversation sahaja. It's not meant to make you stress kan. So adakah saya rasa macam adakah niat yang baik ini semestinya bermakna kesannya juga yang baik ataupun kadang-kadang kita lihat dia punya result is
ada yang tertekan dan sebagainya. Mungkin kadang bergantung pada intonasi ataupun cara penyampaian yang bertanya tu lah. Kadang memang kita akui is a conversation starter lah. Kadang lagi-lagi kalau generasi yang lebih senior, lebih tua daripada kita, mungkin dia tak begitu tahu dia nak cerita pasal apa. Jadi the basic question, dah ada calon, dah ada anak, bila nak tambah dan sebagainya. Kadang datang dari niat yang baik. Tapi ada kalanya dia punya soalan seterusnya tu lah, the follow-up questions. dia, Itu yang kadang trigger ataupun menjejas emosi seseorang lah. Jadi macam mana kita nak perbaiki situasi ini? Jadi apa yang biasanya kita dengar respon yang daripada penerima soalan tu, doakan je lah. Then full stop. Tak payah nak tanya lebih-lebih. Tak payah. Kadang ada yang dia terkesan bila yang bertanya tu menambah-nambah memberikan suggestion. Seolah-olah mereka ni tidak mencuba. Itu yang mereka rasa like, ini badan saya ataupun ini keputusan saya tahulah apa yang saya buat. Jadi walaupun kadang niat tu datang baik, tapi kadang penerimaannya tu kurang baik kurang baik lah. Tiba-tiba mereka jadi expert. Jadi expert. Itu yang macam tersebut. kadang rasa saya tak tanya, saya tak minta. Apatah lagi kalau yang apa tu, mempunyai diri tu, dia tahu dia dah cuba banyak usaha, sama ada dari segi mencari calon ataupun inginkan anak. Jadi bila orang pula tambah, tak try ni, tak cuba tu yang mereka rasa macam adakah pandangan masyarakat atau pandangan orang-orang sekeliling ni ingatkan saya ni kurang mencuba dan sebagainya. Itu yang menjejas sedikit lah emosi mereka. Okay. Saya rasa perbincangan hari ini menjadi popular lah kebelakangan ini disebabkan terdapat banyak kajian yang dikeluarkan baru-baru ni yang mengatakan golongan belia ni mereka nak lambat-lambatkan berkahwin ataupun lambat-lambatkan ada anak kan. Jadi bila saya got in contact dengan Khadijah, saya rasa macam agak kagum lah kerana saya rasa macam for somebody untuk buat keputusan tu rasa ataupun openly katakan no, saya tak nak ada anak tu, saya rasa dia memerlukan self-awareness yang sangat-sangat tinggi untuk know what you want and what you don't want kan. Jadi mungkin boleh kongsi sedikit lah Khadijah, like bagaimana anda ni, how hard was it to arrive at the decision, and terutama sekali dalam persekitaran Melayu di mana memang orang kata ada jangkaan tinggi terhadap pasangan untuk ada seorang anak. For me, quite susah because saya anak tunggal. So the pressure and the stress is quite deep because my family is quite big. Jadi diorang semua ada adik-beradik, dan diorang nampak, Khadijah, you anak tunggal, cepatlah kahwin. Jadi boleh continue the family line. But then to me is of other reasons juga. So as much as I want to have kids, but because of that reason, I choose not to have. Kalau boleh kongsi sikit apa mungkin sebab tersebut? The experience I see from my parents because like macam diorang ada adik-beradik banyak, but the consequences of having a huge family, there's good and bad. Rasa macam saya tak nak ni berlaku kepada diri saya, so macam okay lah, tak apalah, jauhkan diri Something Is like it like that. that? It's something like that, but Okay. most of it is because I do not want it to happen to my kids. Because I know the effect. Okay. Nampak dari depan mata sendirilah. Nampak depan mata, then I can see how it affects emotionally towards my family members, especially to my mom and my dad. Because of that, it makes me came to that decision that no, saya tak nak ada anak. Okay. Sebenarnya actually bila saya tengah researchkan tentang perkara ni, some may think yang macam okay, orang Melayu, siapa Melayu mana yang tak ada anak ramai-ramai kan. Tapi the fact is bila saya buat kajian tersebut, some people mereka
ada katakan ada sebab-sebabnya lah. Dan antaranya saya lihat di TikTok, there's this girl dia list down sebab-sebab kenapa dia tak nak ada anak. So for you it's like that, do you have macam a longer list ke itu saja? It's a longer list lah. Okay, jadi itu antara faktor-faktornya lah. Yes. Okay. So bila you ada kongsikan pendapat ni yang okay saya tak nak anak kan, bila you berkongsi dengan keluarganya, apa pendapat mereka? Most of them quite disappointed lah. Because like yelah, sebab saya ada anak tunggal. Every family wants to continue your family name per. So bila saya bilang orang yang I don't want to have kids because of this and this, diorang macam kenapa fikir macam tu? Kan? You should continue that family name. You should kahwin, you should have kids. Like it's a must lah to them. But I told them that no, I don't want to have kids. I already said my piece. So korang nak kena faham, nak kena respect my decision just as I respect yours. But to me, no. Okay. Masing-masing lah. Terpulang lah. Yeah. Terdapat banyak faktor seperti anda kongsikan tu kepada mereka yang juga tak nak ada anak lah. Tapi di sebaliknya ada juga yang salah satu faktor yang saya dapat tahu juga adalah nak ada anak tu mahal dekat Singapore. Bukan murah duit dia kecing-kecing keluar jadi tapi ada juga yang katakan anak tu rezeki. So tapi I feel like we should address the elephant in the room lah kan. Orang kata okay, anak tu rezeki, tapi di sebaliknya macam mana you balance rezeki tersebut dengan being able to financially ataupun dari segi keuangan tu membantu anak-anak dan keluarga lah. Mungkin Ramdan boleh kongsi lah dari segi sebagai seorang bapa, 5 orang anak dan 6 on the way. Bila InsyaAllah if everything goes smoothly by the 3rd or the 4th week of September. Wow, tidak lama lagi. So for you kan, macam mungkin you boleh kongsi lah dari segi mungkin keuangan in that sense kan. Macam mana you plan your expenditure and how much do you spend on your family dalam sebulan tu? Yeah, okay. As for me, that comes from a big family. It's not just me alone. It's teamwork between me and my wife. Jadi kadang-kadang kita akan duduk bincang, okay, this month I will settle ni, and then my wife akan settle the other half, atau kita kongsi. Jadi dia tak berat pada satu pihak je. Jadi mana yang kurang kita akan top up lah. So we will share everything together. Instead of okay, I will take 90%, you take 10%. So we will share 50-50. So ada teamwork lah di situ lah. Because for me, in marriage life, it requires teamwork. Kita sebagai seorang bapa, kita ada tanggungjawab kita, dan sebagai seorang isteri, dia pun ada tanggungjawab dia juga. Jadi kita pun nak kena bertolak ansur lah. Tak boleh terlalu pressurekan pihak isteri, atau isteri pun tak boleh pressurekan pihak lelaki je. Jadi kita nak when it comes to financial wise, we have to really sit down as a team and see what we can help each other. Okay. So itu dari segi macam keuangan. Okay. Not only just financially, but as a whole. Dari segi mental tu macam mana? Because 5 orang anak nak hantar pergi tuition ke, nak pergi hantar kelas ke, mesti Student care, macam-macam kan? Student care, K-care. Ada ke hantar? Tapi not for K-care lah. Not K-care, because for my eldest, dia ada, pasal dia attend 2 sekolah. Okay. Yeah, satu is K1 dekat North Shore, and then she is also attending SPD, Special Needs Punya Sekolah. Okay. So to send her to K-Care ada susah sikit. Sebab dia ni cepat penat. Dia kalau dah penat, dia merengek. Saya pun cepat penat.
Faham. Kita pun adults. Mat. When it comes to sending kita kira anak-anak ke sekolah tu, it really depends of this part. Really depends on my side lah, because me working in a uniform group, so it's based on my daily punya deployment roster. So really depends. Kalau let's say on that particular day I'm not being deployed, so I will tell my wife, okay B, tomorrow I tak deploy. So she will know, automatically she will know. I will help her to send the kids to school, and then kita akan sama-sama pergi kerja. Then balik pun sama-sama balik, and then dah cukup time fetch the kids. Wow. Dahsyat ni. Dia macam military ops saja. Yeah, in a Deploy way. sini, deploy sana. Correct. Organized thinking. But then I like. if let's say, I mean there are days where, because I work 5 days, 1 day off, kan? So there will be days where back to back I'll be deployed. So my wife single-handedly had to do everything on herself. So you can imagine Tak kesian ke? kesian. Ouch. Kesian. Definitely. I mean kita sebagai seorang suami dan juga seorang bapa ni pun kadang-kadang bila tengok isteri sorang-sorang lagi dengan keadaan dia yang tengah hamil, Ya. nak kena mandikan anak, siapkan beg sekolah dia. Seorang sajalah. But then disebabkan keadaan kita yang sekarang yang perlukan bantuan kan, third pair of hands or fourth pair of hands, nak tak nak dia terpaksa agree lah. So we are actually planning to get 2 helper at one go before dia bersalin lah. Saya rasa perlukan lah. Kalau saya boleh tolong, saya tolong. Tapi saya tak. Saya pakai nak buat podcast je. Bukan pakai nak jaga anak unfortunately lah. So, I mean, bila kita dengar, perkongsian Hajia dan juga Ramdan ni kan. Mungkin Suhaili boleh kongsi lah. Do you see macam like sort of like a trend lah of sebab-sebab orang yang mungkin nak ada anak ataupun sebab-sebab orang yang tak nak anak? Okay. Jadi mungkin menerusi pengalaman kami dan pengamatan kami nak ada anak ataupun tak nak ada anak itu adalah pilihan individu atau pasangan masing-masing yang kita hormatilah. Sebab setiap keluarga atau setiap pasangan tu situasinya berbeza-beza. Jadi sebabnya pun berbeza-beza. Jadi kita pun tak boleh nak sama rata like semua kalau tak ada anak ini dia sebab dia. Tidak. Kadang ada yang kewangan, ada yang sebab lain dan sebagainya lah. Jadi kalau nak dari segi trend tu memang apa yang kita lihat lah secara amnya, mungkin pasangan ni tak secara jelas cakap saya tak nak ada anak, tapi mungkin dari segi perkongsian mereka tu mungkin kita boleh dapat amatilah sama ada dia belum bersedia atau memang keadaan mungkin belum mengizinkan dan sebagainya lah. Kadang di atas sebab faktor-faktor yang berbeza lah. Tapi saya rasa macam kadang-kadang especially untuk Khadijah, anda ni seorang perempuan kan, dan selalunya bila anda ada keluarga dan mungkin anda ada sekiranya ada anak tu, mungkin ada orang yang mengatakan macam kalau awak ni perempuan then you tak nak ada anak tu macam selfish disebabkan you don't want to contribute, tak nak ada anak. So adakah you rasa macam a measure of woman's success is like to be a mother. Then for you kan, macam mana you asingkan your self-worth sebagai seorang wanita dan juga sebagai seorang ibu in that sense. What do you think? Do you think to be successful sebagai seorang wanita, you kena jadi seorang ibu? I don't think that's a right answer to me lah, because a woman's success, you doesn't need to be a mother. You can be a billionaire without being a mother. You can be a businesswoman without being a mother. Like, just because you don't have kids doesn't mean that like you need something to be a mother. Like, you can be a successful TV anchor or anything. Like, you can be single, boleh jadi kaya, like, but I just understand why people have that kind of mindset. Like, you need to be a mother to be successful. Dia ada pendapat yang sama ke?
I kind of agree with her Okay. because for me, I don't judge by their gender. What I mean is that for women's perspective, even kalau she agrees to get married, she can still be successful just being loyal towards the husband. Dah. Itu pun dah cukup. You know. But then for her, I can understand where she's coming from lah, because I think I've also gone through that phase. Apa phase you talking about sebenarnya? Child trauma. Okay. So for you, it's like faham lah di mana apa yang beliau sedang melalui sekarang lah. Okay. So saya rasa, seperti anda katakan lah, sebenarnya terdapat banyak lagi yang boleh sebagai seorang wanita ni, awak boleh menunjukkan that level of success in different ways lah. Tapi one thing saya rasa macam agak curious saya tahu Khadijah ni sebenarnya bekerja dalam industri di mana awak mengajak anak-anak kecil kan. Ada tak orang tanya macam, you work with kids apa? Selalu mesti tengok kids macam, comel-comel kan. Lepas tu tak nak have your own kids ke? Macam tu. Ada orang pernah tanya? Ada Jawab. my colleague that she like you, she came upon that post. Then she asked me, kau post ni dekat Lemonade tapi kau cakap kau tak nak ada anak, tapi kau kerja dengan budak-budak. So kenapa, like, is like kau punya thinking, is it the same atau lain? Saya cakap, for me, kalau I kerja dengan budak-budak, kalau I kerja dengan kanak-kanak, it still doesn't change my opinion, my perspective of not having kids. I would rather be like a babysitter. Kau nak aku jaga anak kau boleh, tapi jangan suruh aku buat anak. Boleh you part time. Dah kena bincang dengan orang. Tak payah. Tak payah. I have 18 kids already. No need. No, thank you. So, but also you mentioned tadi macam, sebenarnya terdapat berapa cara yang lain yang sebenarnya sebagai seorang wanita anda boleh ada kejayaan yang baik dan kemudian berbakti kepada masyarakat lah. So for you, macam mana you rasa sebagai seorang individu wanita ni, macam mana you berbakti kepada masyarakat in your own way? For me, success comes in many different ways. There's one of it in terms of religion, one of it in terms of financial, one of it in terms of self-worth. So to me is, if I love myself more, that is considered a success. Because like, you should care about yourself. You should care about your self-worth. Like, orang nak cakap apa-apa, go ahead lah. But this is my body. Like, if I choose not to be pregnant, okay, so it's not your body, but my body, my choice, Kalau saya boleh mencela, boleh bertambah. Saya rasa kalau soalan Natasha tadi berkenaan bagaimana Khadijah mungkin berbakti pada masyarakat, apa yang saya nampak peranan dia tu besar bagi masyarakat. Sebab untuk keluarga contohnya seperti Encik Ramdan, kita perlukan guru-guru ataupun pusat penjagaan sekolah yang sedia ada lah untuk anak-anak kita, untuk kita membesarkan anak-anak. Sebab kita tahu itu childcare selalu kadang tak ada tempat, nak kena tunggu waiting list lama. Jadi dengan adanya individu macam Khadijah yang bersedia nak ataupun kata-kata sanggup bekerja ataupun memilih tugasan ini, sangat bermakna lah untuk keluarga macam Cik Ramdan dan sebagainya. Saya rasa jadi don't underestimate yourself. Yes, actually valuable. You are very valuable. Yeah. Kalau you tak ajar 18 kan 18. anak-anak tersebut kan, siapa lagi? Betul. Mungkin itulah cara you untuk memberi kembali kepada masyarakat untuk pastikan anak-anak ni membesar dalam keadaan yang baik, dan pastikan mereka juga dalam akan datang tu, bila mereka membesar tu juga boleh contribute ataupun berbakti kepada masyarakat dengan lebih baik lah. So you don't know ni sebenarnya. Kita selalu hargai cikgu-cikgu. Betul. Thank you. Bukan senang jadi cikgu Betul. saya tak tahu jadi cikgu macam mana. Kalau saya jadi all the best lah yang 18 tu. Tapi saya rasa seperti apa Khadijah kongsi, pilihan anda ni sebenarnya didorong oleh keinginan untuk elakkan daripada anak-anak terjejas kepada mental health issues seperti yang anda katakan. Dan ni sebenarnya boleh dilihat
dilihat saya rasa sebagai act of love, because you don't want people that you love to go through apa yang you lalui kan. Jadi for you kan, adakah anda lihat keputusan anda ini untuk tidak ada anak langsung ni, dia akan break that generational cycle, dan kenapa dia penting untuk awak lakukannya? Do you feel macam memang there's no way of fixing it tak? You feel like macam not even 5%, not even 5%. I never think of it actually. Wah, ni lah soalan notapis. What do you think? Because soalan pemikiran tersebut tu, of course dia bukan decision yang mudah kan. So a lot of thought that was put into it. Tapi like deep down inside mungkin ada macam 5% tu macam maybe ada tak? Jujur cakap, I do have that thinking like aku pun ada anak, I want to experience that parenthood. But then when you grew up with childhood trauma, with mental trauma, emotional trauma, and having to witness not such a good thing happening around you, it makes you macam, aku boleh ke jadi mak yang bagus? Aku boleh ke jadi, kalau aku jadi isteri yang bagus, tapi bolehkah aku jaga anak aku? So to me, there's more of a worry where like, if I am able to be a good wife, but what if I cannot love my kids because of the trauma like trauma that that I've experienced since I was young? Mungkin my husband doesn't know. Like if he knows pun maybe like he would try to be more empathetic, but still it wouldn't change the fact that Benda tu dah berlaku. Yeah, so to me it's like, as much as I do want kids, I still have that feeling like aku nak jadi mak. Aku memang nak jadi mak. Aku tengok budak-budak cute, aku nak jadi mak. For once, I want to hear someone calling me ibu or mommy from far, like mommy, I'm home, that kind of thing. But then when you go through something that is so traumatic to the point that it scares you, I wouldn't want to go through that. I don't want my kids to go through that. To answer that question as to why I do not want to have kids is because I'm afraid of going through that. Because I have a family who have depression at a very young age. She got married. She developed postpartum depression. And this is quite sad because she's a very nice young lady. But when she developed that, she took a very tough choice where she ended her life and also dia punya anak. And it happened when it happened when I'm around. So I'm quite close with her. So when I see that happening, it breaks me lah, because I takut that I will be in that position. I mean, like people would say, kau belum kahwin, belum lalui apa, so why must you be afraid of it? But you don't experience having that depression when you were young. So to me, that factor is like, kalau aku kahwin, sorry, It's okay. Time. sorry, like if I have a kid, would I go through that same path? Like when I have postpartum depression, maybe I don't like take good care of my kids. Like I just neglect my own kid and just say that, oh, I don't have a kid, but my kid's just there starving. I mean, I have to think about
the worst possible things lah. So when I told my mom that, dia cakap, Ibu, I don't want to get married, I don't want to have kids. And then my mom be like, kenapa tak nak ada anak? No, you are my only child. You have to continue our family name. But when I told her this and like why and what I've witnessed it myself, because I nampak dia terjun dengan anak dia. So that brought me fear, brought me trauma. Like, aku ada penyakit ni, will I go through that in the future? Ya, memang belum terjadi, but I'm just not prepared for that. So that's why I made a decision. I do not want to get married. I do not want to have kids. If I'm to get married, like if I were to get married, my husband want, I'd be like, I would rather, adopt. If I ada anak pun, I don't know if I would be able to bear the responsibility. Apa mungkin yang boleh dilakukan lah untuk membantu anda mungkin work through that trauma, you rasa? I've seek professional help for that, but still it's hard lah, because from all the professional help that I get from my therapist and all, I would say it's still a long way to go. It's not like macam 1 year or 2 year you kind of thing. It take years actually. So I'm still in recovery process. I'm still in recovery, but still the decision it's not easy ah. I think saya rasa berterima kasih lah sangat-sangat kepada Khadijah, because kalau you all nak tahu, saya memang troll the internet lah untuk cari seseorang untuk berkongsi pandangan, and tak semua orang berani sebenarnya. Betul. Because of all the mungkin feedback yang mereka akan dapat selepas itulah. And saya rasa untuk Khadijah, mungkin awak strongly believe, dan saya rasa mungkin ramai orang akan rasa relatable lah dengan apa yang you alami. So I think not only me, but orang yang dengar podcast hari ni akan rasa berterima kasih lah, because you are echoing pendapat mereka juga. So I think that is one thing, right? Sometimes this trauma ni semua akan menjejaskan ataupun stop you from wanting to have kids lah. Tapi on the flip side, tadi you mention also, right, sebenarnya you also lalui trauma juga secara peribadi ni kan. Mungkin you boleh kongsi, if you don't mind sharing, apa sebenarnya you lalui. My growing up time, daripada time kecil wasn't that good lah. I mean, I wasn't the most budak yang baik. I mean, budak kita definitely Biasalah, saya pun being nakal playful, juga nakal, dulu. semua kan. Jadi because of this childhood punya trauma, the things I've gone through during growing up, and to a point where both my parents also berpisah, and that whole entire growing up moments for me, it wasn't good lah. Those who are close to me will know it better for me. So, but then it doesn't stop me to have more children. The reason why I wanted to have a family, wanted to have children, is because I wanted to break that cycle. I wanted to break that cycle so much, whereby even though there are times where I fall into it, I do fall into it, because saya pernah, I didn't know until I had to meet up with the therapy that I was going through a severe depression, to a point where I even told my therapist yang I had a suicidal thoughts. Yeah. But then again, yang buat saya kuat untuk teruskan kehidupan adalah anak-anak saya.
So you went for therapy sebelum kahwin ke lepas kahwin? Lepas kahwin. Lepas kahwin. Yeah. Lepas kahwin. I didn't know. I didn't What know. were the signs for you? The macam mana tak boleh tidur malam. That is one of the thing. Every night I will wake up at about 3 a.m. Tak pernah miss. Tak pernah miss. And then flashback definitely will have. I don't know about Khatijah, but then for me, I have episodes of flashbacks. The things that happened to me in the past, it will comes back. So no matter how hard I actually try to not to think about it, Tetap the moment I bring my thoughts away, it comes. It will come. And then that is where I feel like macam the anxiety will start to kick in, and then pemikiran pun dah jadi macam tak tentu arah. So I have to find something to actually keep myself busy. And disebabkan anak-anak ni lah yang buat saya jadi kuat. And not only that, my wife is my strong point lah. Dia jadi pengingat saya. So each time when if let's say I get too overboard ke atau I go beyond than what I'm not supposed to do, kan, she will remind me. She will just tell me that don't do it. Don't do it. Don't do this, you don't do that. Ada masa kadang-kadang saya terlepas juga. Sebab I'm unable to control that emotion that I had. But then nanti kadang-kadang macam malam bila semua dah tidur, suasana dah senyap kan, dah sunyi apa semua. Saya akan duduk, saya akan hadap anak-anak saya nangis sendiri. Lambak. This is something not all men would want to share. But for us, because kita for my generation, we are being brought up where don't cry. No Kau matter lelaki, what situation you are in, don't cry. You are not supposed to cry Men don't cry. because you are a man. Kita lelaki, kita tak boleh Fake nangis. news tu. But then after much thought, I told myself I'm just being selfish towards myself. Because why? Because I'm leaving everyone around me clueless. Macam luar kita nampak macam I'm very Normal normal, happy go lucky apa semua kan. Tapi dalaman tu orang tak tahu. Until bila I let it out, then people will understand, oh, this is the thing that you're going through. Yeah. So for me, I am trying my very best to break that cycle. Because I've seen how my parents got their divorce and everything. So for me, no matter what situation we are in, we will try to work it out lah. Okay. So mungkin you boleh kongsi dengan lebih lanjut lah. Untuk Ramdan ni, you saw this whole generational trauma that you actually experience kan. So for you sebagai seorang bapa sekarang kepada 5 orang anak ni, macam mana you cuba untuk break that cycle sebenarnya? I try my very best to do something that, okay lah, terus terang lah I try my best to do something that what my father unable to do. What is it? Attention, love, care, the most basic things that a child need from their father. Attention. That's the thing. Someone who a child feels safe, being around their father. Someone who they know that they will be protected at all times, no matter what. So that is something that I am, even though it's still a struggle, but I'm fighting with my own self to make sure that I'm able to accomplish that. So mungkin bila anda lihat balik
dah beberapa tahun ni, anak yang sulung 6 6 tahun tahun. kan. Do you feel yang you dah accomplish tersebut tak? Have it. Not yet. Because even not only I'm battling with my own self, but at the same time because my first 3 children are autistic. Yeah. So my first dengan yang nombor 3 dia severe autistic. My nombor 2 pula is mild. Tapi dia hyperactive. Yeah, so my hands are quite full lah. So for me, Cabaran dia lebih Yeah, good job. so the thing is that kita dalam masa kita tengah dalam proses nak memperbaiki diri kita sendiri ni dengan kita punya mental state and everything, kita ada anak mas, orang kata anak mas ni, dia akan menambah tu the pressure and everything. But then to me, I would try not to get into the pressure deeper. I try to stay positive as much as I can. Mungkin Suhaili boleh kongsilah. Bukan mudah Betul. Beliau pun berani sangat. Saya rasa kagum lah untuk kongsi apa yang anda telah kongsikan. Mungkin dia bukan sesuatu yang mudah lah untuk seseorang tu melalui, dan also to proses diri sendiri belum settle, tiba-tiba ada anak yang berkeperluan khas dan sebagainya lah. So in this case kan, kalau seseorang tu mungkin sedang battling with their own demons lah, orang katakan kan, how can they mungkin handle it dengan lebih baik, dan mungkin apa sokongan daripada sekeliling mereka yang boleh membantu mereka melalui cabaran-cabaran inilah. Jadi apa yang saya dengar daripada Cik Ramdan dan juga Hadijah, kedua-duanya mungkin ada melalui masa-masa sukar ketika membesar, tapi apa yang saya kagum, mereka berdua kata orang tu very open to receive help. Maknanya apa yang saya dengar lah daripada perkongsian mereka ada terapis, ada jumpa terapis. Jadi ini yang kami sangat galakkan bagi individu ataupun pasangan yang mereka sendiri ada melalui trauma mereka sendiri, ada cabaran mereka tersendiri, dan pada masa yang sama sedang membina keluarga. Bukan sesuatu yang mudah. Tapi dengan mereka kata orang tu bersedia ataupun berkeinginan untuk menerima sokongan, itu adalah satu langkah yang baik. Jadi dengan mereka, kadang ada yang orang dia tahu dia tengah melalui perkara ni, tetapi mungkin memilih untuk berdiam diri ataupun mungkin tak berkongsi. Seperti mana Cik Ramdan kata, kita lelaki, kita tak boleh nak tunjuk kelemahan kita, tak boleh menangis, tak boleh nak mengaku kalah dan sebagainya. Walhal ini adalah cara untuk mereka, kata orang tu, ingin memperbaiki diri, untuk menjaga diri. Sebab sebelum kita boleh jaga anak kita dengan baik, kita kena pastikan kita pun jaga diri kita dengan baik lah. We can't, kata orang tu, pour from an empty cup kan. Yes. Jadi itu adalah langkah pertama lah. Maknanya diri sendiri tu mesti, kata orang tu, berkeinginan ataupun terbuka untuk menerima bantuan. Jadi itu yang kata orang tu sedikit sebanyak memudahkan perjalanan mereka sebagai ibu bapa. Sebab mereka tahu mereka pun ada sokongan. Sebab anak-anak ni bergantung pada mereka untuk sokongan. Betul. Mereka pun ada sokongan mereka sendiri. Jadi itu yang dapat membantu meringankan lah. Saya tak kata ianya akan menyelesaikan semua masalah, tapi sekurang-kurangnya meringankan. Pasal mereka tahu saya boleh bergantung pada terapi saya ataupun sistem sokongan yang lain lah untuk dapatkan bantuan. So mungkin dari segi sokongan daripada mungkin keluarga dan sebagainya kan. So mungkin apa some tips lah keluarga ni boleh lakukan lah untuk pastikan like okay lah, we're here for you. Macam tu. Okay. Jadi kita selalu pun galakkan kadang-kadang kita, contohnya kita sebagai pekerja sosial, kita punya klien datang pada kita. Bila mereka datang, barulah kita tahu mereka melalui cabaran-cabaran dan sebagainya. Tapi pada masyarakat luar sana, kami pun mengharapkan mereka jadi kata orang tu mata dan telinga untuk ahli keluarga mereka. Maknanya sentiasa check in. Kadang-kadang ada yang pasangan atau keluarga tunjuk secara jelas mereka ni dalam keadaan burnout. Ada yang tak tunjuk, pasal tak nak menyusahkan dan sebagainya. Tapi
walau macam mana pun it's good to check in lah. Macam semua okay, do you need any help dan sebagainya. Dan apabila mereka berkongsi, janganlah pula kita Janji. meremehkan. Kadang-kadang dekat, alah ini pun tak boleh, dulu mak jaga 10 anak tak ada masalah. Itu Kau dulu. you know? Jadi Itu kita dulu. jangan meremehkan situasi mereka lah. Kita sedia mendengar dan kita boleh tanya apa yang mereka inginkan. Kadang kita assume, agaknya dia nak kita datang tolong jaga anak. Padahal mungkin mereka tak perlukan tu. Mungkin mereka perlukan sokongan yang dari segi aspek yang berbeza dan sebagainya. I will always check in lah. Jadi kita tak nak diorang rasa terpinggir ataupun bersendirian lah dalam mereka mahu membina keluarga mereka. Alright. So sebenarnya terdapat banyak lah sebenarnya sokongan di sekeliling kita yang mungkin mereka boleh tanyalah soalan-soalan yang lebih baik daripada bila nak ada anak, bila nak kahwin, bila nak ada anak lagi. Stop it lah. Mereka semua, saya rasa semua orang pun ada masing-masing punya cabaran dan mungkin dalam masa itu ataupun pada ketika itu maybe it's not the right time for them lah kan. Okay, tapi untuk tutupkan podcast hari ni, saya ada satu soalan untuk semua orang. Soalan dia adalah, jika seorang pendengar berusia mungkin dalam 20-an tahun lah mereka sedang mendengar podcast ni dan masih mungkin macam ragu-ragu lah, nak ada anak ke, tak nak ada anak ke, what would you say kepada mereka? Mungkin kita mula dengan Ramdan dulu. Okay, for me personally, go with the flow. Because at the end of the day, it's you yourself who is going to build a family. You know, do some self-check lah. Kalau you rasa there are certain things that you rasa masih belum solve it first. Once semuanya you rasa dah okay, you know, in a way not just mentally but also other perspective macam financial everything. Pasal to start a family and having your first child, you need to be financially stable, especially with the current situation that we are living in. Mahal Singapura. Mahal. Tahu. Betul. Itu baru, because kita nak kena fikir tau, the most important thing yang kita akan spend every week or almost at least like 3 days in a week, susu, pampers. Baju maybe jarang lah, tapi mak-mak sekarang Keperluan harian lah selalunya. Okay. So these are the things where you have to sit down with your partner, bincang dulu, tengok keadaan macam mana. Kalau you rasa you belum bersedia sebab ada benda-benda lain yang you rasa you nak selesaikan dulu. Okay. Tapi once you rasa yang okay, everything dah okay ni, everything is already in place kan, duduk balik, bincang balik. Okay, so take one step at a time lah and go with the flow lah. Go with the flow. Alright. Untuk Khadijah pula, what do you think? What would you say? It's more of, are you sure you are ready for it? I've got to agree on his point of view lah about like financial all this, but for me it's more of like, kalau kau nak kahwin, are you really down for it? Because bila you dah kahwin, that one is really settled. Then you have another one. Nak ada anak, you want to have how many kids? So it's like, you wanted one, then suddenly have 4. Then ada 4, 8 and onwards. But you have to ask yourself, especially for women lah, kan? Because you yang mengandung 9 bulan apa. Betul. So mungkin dari segi perspektif seorang individu yang mungkin dalam 20-an tahun tu yang ingin masih beragu-ragu lah, mungkin harus fikirlah dengan lebih mendalam lah sekiranya mereka bersedia untuk menjadi seorang ibu ataupun mempunyai keluarga mereka sendirilah. Saya rasa kadang-kadang faktor macam trauma dan sebagainya memainkan yang peranan yang besar lah kan. Dan seperti Suhaili berkongsi tadi, bukan mudah lah untuk seseorang tu tangani, and I think it's okay kalau you rasa itu bukan masanya untuk diri anda ada anak, ataupun you rasa you nak ada
alternatif lain yang seperti mungkin adopt ke, jadi foster parent mungkin. I think it's a valid thing to do and it's okay lah. So kalau macam sesiapa tu, tiba saya jadi kaunselor Boleh ada. Boleh? Ada ciri-ciri Ada sikit. tokoh. Ada ciri-ciri ya. Ada ciri-ciri. Yeah. So saya rasa macam the outside people Yeah. should be a bit more Ihsan. berihsan bila mereka berkata ataupun memahamilah dengan lebih mendalam lah. Okay, saya over to the real counsellor, pekerja sosial hari ni. Mungkin sorry boleh kongsilah. Kita dengar daripada kedua-dua mereka ni, terdapat faktor-faktor mereka sendiri. So sekiranya anda ingin memberikan tips kepada mereka yang ragu-ragu, tak sure, what will you say? Okay. Jadi kalau nak dikatakan, misal kata yang tanya ni, tadi yang Natasha katakan berusia dalam 25 tahun dan sebagainya. Biasanya ni umur yang lazim lah, yang mereka dah mula fikirkan nak ada keluarga. Sebenarnya kalau nak ikutkan, tak ada specific timeline lah. Sebab seperti yang saya katakan awal tadi, setiap individu tu mempunyai perjalanan hidup yang berbeza-beza. So mungkin ada orang bila dah sampai usia itu, mereka tahu fizikal, mental dan sebagainya bersedia. Mereka dah cukup bersedia. Tetapi kadang ada faktor-faktor lain pula yang mendatang dan sebagainya. Jadi tak ada specific timeline. Jadi tapi apa yang paling penting yang saya boleh tekankan, selain mereka sendiri membuat perancangan dan persediaan yang relevan pada gaya hidup dan situasi mereka, adalah mereka pun perlu tahu sekiranya mereka ingin melangkah ke fasa yang seterusnya dari segi perkahwinan ataupun mempunyai anak, siapa kampung mereka, because it takes a village kan to raise a child. Sebab kita tahu perjalanan sebagai seorang ibu bapa ni bukan mudah, banyak cabaran dia tersendiri. Tak ada orang kata it's a walk in the park. Kalau ada pun Jurassic Park lah. Betul. Betul. Ya, jadi you need to know siapa kampung anda. Kadang boleh terdiri daripada ahli keluarga sendiri, kadang dari majikan atau kawan-kawan dan sebagainya. Sebab ini sangat-sangat perlu. Dan selain mengenal pasti siapakah kampung kita ni yang kita boleh harapkan, kita juga mesti kata orang tu terbuka untuk menerima sokongan lah. Kita tak boleh nak gangho tak apa, aku boleh handle. Sebab kadang kita tak tahu kadang ada orang yang memang dari segi kewangan, apa semua mental semua serba-serbi cukup, Alhamdulillah. Tapi bila ada anak pun tetap rasa tercabar. Tetap rasa tak senang nak jaga anak dan sebagainya. Jadi mereka perlukan sokongan lah. Dan yang paling pasti kalau dari segi ingin mengada anak tu, pasangan tu mesti pastikan mereka dapat saling menyokong lah. Seperti mana yang saya dengar daripada Cik Ramdan, they are able to have that routine dan sebagainya. Jadi itu pun penting lah. So tak boleh satu je nak, satu tak nak. Satu ada perspektif ini dan begini. How you can come in between jugalah. Dan kalau apa-apa pun, dari segi masyarakat adanya tempat-tempat seperti pusat khidmat keluarga contohnya, mereka boleh sentiasa rujuk ataupun boleh tanya kalau perlukan sokongan lanjutan lah dan sebagainya. Jadi tu kena determine dia the village first. Betul. Saya rasa betul lah. It takes a village to raise a child. As cliche as it seems semua. Tapi saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ramdan, Khadijah dan juga Suhaili kerana berkongsi kisah mereka sendiri. Saya rasa apa yang mereka kongsi ni, anda berdua ni tidak lalui bersendirian. Mungkin ada ramai juga di luar sana melalui perkara yang sama, tapi mungkin mereka tak seberani anda untuk berkongsi lah. Tapi dengan mendengar kisah-kisah anda berdua ni, saya berharap mereka ni lebih berani lah untuk rasa macam okay lah, my decision tu ataupun keputusan saya tu bukan salah. Saya rasa dalam perbincangan hari ni, dia tak ada salah ataupun betul pun. Kalau nak ada anak, masing-masing ada sebab-sebabnya sendiri kenapa nak ada anak, kenapa yang tak ada anak. So saya rasa mereka yang mendengar ni, saya berharap mereka lebih ada sifat kasih ihsan dan juga lebih aware lah yang sebenarnya semua orang melalui perkara yang berlainan dalam hidup dan kita tak boleh nak meremehkan apa mereka melalui lah. Dengan itu saya ingin ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya berharap anda semua dalam masa akan datang akan dapat terus capai apa yang anda ingin capaikan. Mungkin kita tak tahu dalam masa akan datang Khadijah menjadi seorang ibu. Saya doakan. Saya doakan dan untuk Ramdan juga isterinya akan berlahir dengan lancar lah.